Kua whakamanatia te tono tiriti a te ropu kaitiaki te kāhui ngahuru e te whakakotahitanga o te ao. Kua roa te kāwanatanga e aro kore ana ki te tono a te ropu nei, I te mea e hara rātau I te iwi. He maanga ia James Wheeler me tōna ropu te kāhui ngahuru mō ngā kaipupuri Māori tuatahi o ngā whenua e whātekau mano eka kei whakatū. We've been trying for quite some time now to talk to the government and to get to negotiate with the government and to actually have our case heard at the UN. It's wonderful. E ai ki te whakakotahitanga kāore I tika te mahuetanga iho o te kāhui ngahuru I te kāwanatanga. Kia oti wawe ai te whakataunga a Tainui Taranaki, te kāhui iwi whai mana o whakatū. I think that adds a lot of weight to our position in terms of, yes, the government needs to negotiate with us. Engari, kei te āhua rangirua te kāwanatanga ki e nei kōrero a te kāhui ngahuru, hei tā rātau he poka noa te kōrero. We've read the transcripts and material from the United Nations. It's not 100% clear which claimant group they're referring to, but regardless, we're very clear on the approach we want to take to Y56, which is to continue to recognise it being settled as part of our negotiations with Tainui Taranaki ki te tonga. E whakapai ana te kāhui ngahuru ko rātau te tuatahi o te Waipounamu ki te whakatako to tono tiriti. He tono mō ngā whānau e toru rau e whātekau mā waru I riro atu ai o rātau whenua. Ki ngi kiri ona, te karere.